Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulad. Ti pagama nagpailinga di tinagan amani, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saat mat kadag iti mang tartarabay iti daytoy a programa iti radyo, amang manggaganmeten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon a makaasawa. Nupay adda anak idi, iti kaayan-ayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manny, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka abisi iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanya kon. Adda umay ko itadgan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Ha? Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak paikit din, amang asawa. Ibagamanen. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanyak. Anya, gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wan, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdanada iti girlfriend na. Hanggang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pa'y kat nasikugan lang di girlfriend na. Isumati ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay tingami ti inlepas na akurso. Hanggang saan sapay ang nakasagana ni Rafi ang mga asawa, Manang. Kat, kaanon tupay nga'y ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa, tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minan ni Rafi aka anakak. Di inaw-awir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, Manny. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto anak kasagana? Dada ni agtrintakan. Kat? Syakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamot apagurayan iti manupay atawan? Dua pa'y atawan. Anya? Dua pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kasta, honey. Ay ayatan ka. Ket awan planok nga agbirok iti sa bali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak makita Nagadumot naman di asas si kaswag. No saan nga imay? Gumura kan kwa na? Si kakit dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong abay sugay jay. Pag may samot. Ayan nga, iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay tayo nagkasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Babalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ag may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinaganan?
Analin tinagan na. Ayun gayam. Analin gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, tito. Wan, yagmanan mo. Uray ka na yun na pagkadkadal di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na daat true love, tito. Ay, may ka, tito. Iyam mo ka kadagiti barkada. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, tito. Tani, agmay-may saka dito, eh. Kasla kalapimtiman. Si kagayam ti is-istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Is-istoryahan na gayam kada kayo, Kanayon, si Kati bida iti istoryana. Pudno ka, di abaro ka pa. Pudno, manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San, met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngayayatan? Kasta ka di? Wen, ay magayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan tika nakaka. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Ag-cater kayo gayam? Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Wen I-refill ko lang ang dagiti putahe, sir. Jackie, may kaman pa dito'y. Tayam amu ka dito'y baro abisita tayo. Sikamat manong. Jackie, iso ni Manny, tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrabaho kanya, kaya balasang pay. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kaya, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga nga ti or-orayam. Ay. Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? Saan pa'y kanwa nakasagana, manang? Ay, nagadoa pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review anyat oras rin. Kaya't konti maturog. Makaturturog sino nga tamat na ito'y umawag iti tag na trabi? Mga no baro ang number da ito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino da ito'y? Ni Manny da ito Jainam among ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino ti nang tagti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak namin makaturog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Ako pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apay nakaraing ka pa'y? Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka? Working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka di ngagkita ta, inton addawayan? Sige.
Sumurot kadagiti gagayem ko ama pan ije Singapore. Kayat mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurotakan ka. Ay, iso nga rod adi ka awisen no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka, nani. Kalpasan amapan kami ije Singapore, mapan kami mat ije Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Ti agpaspasyar. Imbagakon ken ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyak ton maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kanda giti agbalin nga anak na, ti ayan ti attention ko. Wan, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kuana. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, maipapan ka ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Saan akas kadagiti daddo maababae dita? Saan napailang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayon na nga ibagakan yak. Takayat napay kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti madaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigatanak, nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anaskan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito eh. Kasano nga ino ibagak, kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti agastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kayat mo ka di ngagbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kayat ti kayan-ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan anapudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kayat ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ije Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka a boyfriend? Busy ak iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mong aramidak? Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners da. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Busy ak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis kong agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan. O manugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayta a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapno awanan ti pampanunutak. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanya. Oh, agriring ti cellphone mo.
Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kaya't asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manan. Annalyn, Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot nga sa uitikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti da ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny. Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni Mrs. ko? Tanaganakan, Tito. Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumot nga ti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Iso nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasarita. Ti pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa anala daw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie iti naragsak a pamilya. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, in your notes kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Floro, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, kalpasan tinamindwa apan nakapaay ko anakiayan-ayan. Sa anak anapukawan itinamnama. Namamok ni Emily anagbalin amay katlo akaayan-ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Floro. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dayto yung apartment. Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tap na makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga asidagtay di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants, kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agyak iti kastoy kaulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iti sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No damo na abakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamat. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa.
Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayo nga agkuykuyog. Sa bali ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asuruten dagiti naganak na iti abroad. Ken agtali na ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken maysa, kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anyapay ko matibiro kak. Napintas ti posisyon ko. Ken kontento ak iti sweldok ditoy. Sa bagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amuktukan ka ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay ko taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, ang tutudo, isuan na basaak. Wen nga rod, apay adi mo pa'y pinasardan di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala rod, ingkag sukatan. Yawat mo man nga rod ay tatwalya, tagdigusak man biit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamutan iti pangrabyan ta, sweetheart. Jack mabalin abasaan day to imak, takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun kat. Nabanugak, ngam gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa-hair extension. Ay, di ka lang mapmapnak. Tilal aramidem di tabok mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalat ta para kanyak. Saanan ang masapul apir gem day tabok mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Dumagasa kay grocery. I love you, sweetheart. Agoray ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangam. Nene. Agap-apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla kala pamilyado. Dumagasak namin ni grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, sikan ti mga ramid. Di mo ko na pati pa naglaba, trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag ko man pare. Day tabaro akayin ayat mo, bak nang dagade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam nga agtrabaho. Pare, mabalin ka diya makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kay grocery. Ay katuna. Surprise! Emily? Apay anakintod ka nakakita kanyak. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak lang. Taisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Taiso dayta ti kayat mo. Ngam dayta pa nagpatatom. Saan ako manugot iti dayta? Old-fashioned ka talaga. Bagay ko mata. Anya dayta? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan basta-basta maikat. Ay, anya matin. Mabit lang Tasong batak dayto yung awag ko. Sino dayta? Babaim? Ni Nanang daytoy. Anya babae nga ibagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ni Nanang mat. Ket no kanayo nakmat nga text kada kayo. Saan kayo lang agrip-reply? Ay, apay nga men, nga ag-text ka.
Amumot ajak amot ag text. Iso apuro tawag ak. Ewan gaya man niya. Kat, kumusta kayo, nanang? Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka na ito'y baro anasingpat a midwife. Akanayon nga umay mang bisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Ada ka barbaro a midwife dita? Kita ang manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Ay, naganak nga men, jay sigod a midwife dito'y. Iso nga ada kasukat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok, Ewan, nanang. Kahit kaano ka nga ron nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, nanang. Bye-bye. Sino dyan mawagkan ka? Di mo nangat. Ni nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet. Siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti kunana. Nagawid ka no. Tamailiw kanyak. Agawid ka? Wen, nanang ko day jay. Sumurot ka no kayat mo? Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Kan awan unay ti signal ni jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumurot. Jak maanusan ti agyan iti kasta klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kitak namin itibado akayat ko agatangan. Jay uso ita. Wen, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro, Oh, pare. Ada ka gayam dito yung mall. imay mi impasyar dagiti anak mi. Ada kami ijay restaurant dyan nga to. Wen gayam. Yamamukan ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello, gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa ya. Sige pare, katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katat-tatumat. Ay, wen nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Ngam nagpatatumat. Ang sexy. Agasam man, tanagkiting t-shirts na. Kasday na. Kat love mo mat. Wan Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Daytoy laang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alot-loto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpat ita ni Floro. Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin iti namin san alawas. Kat imbagak nga agawid mo't Nasayaat no kasta, Nana. Mayatan tiriknak. Kita manay, makaluto akon. Pinmigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanyak, malasang ko. Wan, Nana. Tapno ma-check up ko ti blood pressure yo, kastamatan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibi ti panagimbag ko. Kasapulak ngamin ti kais-istorya. Da kayo talaga, Nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok. Numayat matla ti raman na. Ayun, Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada Floro. Kantap no maam-amom, Nana, adda si Mardang ang motor dita sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandyaan ako. Nanang, adahon. Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di dito iti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Nimi na. Kumusta, Flora? Nasayat na at Mina.
Naimbag man, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito eh. Asidagla ang matngamin dita health center. Ala, agtugaw kayon. Tay saganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siya kun, ti mangikalon kon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Syakon. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, naday ti kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y taagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina. Anya itayan tayo imbaga man naggraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin tinaggraduarak idi. Ijay Poblacion High School. Oh, kita manlangan niya. Schoolmate taghayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanoak namin nga agawid dito eh. Numaminsan, makonkonsensya ak pa eh. Pasari awagan nak ni nanang ko, tapno agawid ak. Tinapatag, adda ka itan dito eh. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, sana mabalin Tulungan kami na. Di mo kadikayat, nga agin inistoryata pa eh. Nagawidan ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang ka di pa'y ni Mina, nanang? Wun, balasang pa'y. Imbagak nga rudken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Da kayo talaga nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyaram ko ken kuana. Anya, agtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kaya ti umay dito eh. Ay, amangan no di namot kaya ti klase ti panagbiag dito yung lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpat kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Ha? Kasla, agkarupropa kayo, pay. Anya? Ni nanang agpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si ka maggayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak na minan ijay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Rumarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Ada pa'y pasyente nga si kasunmi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko, ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat iti syudad. Kasladyak na rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito ni nanang mo. Di mo laam mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Wen nga rod, bumakatan ni nanang ko. Amok dahi ta. Kayat ko ti agyaman kan ka. Tadda ka akanayon namang kadkadwakan ko na. Pasat ti trabaho mi dayta. Pasaray amuan kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upon mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kayat ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di kat, para kan ka. Ha? Anya ti kinonam? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jak mata na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tajak imbaga nga agsubli akon. At dakalukwan nga raramiden na, pare. Ha? Di nakman rabakan iti kasta. Amumat, ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Kita ang daytoy a picture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Kan adumatlaan ti tatona. Kastagayam ti type na alalaki. Katattato, kan adda aritos na. Pare,
Apay, akastoy ka na yun ti pagbanagan ti panakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaing ti pakirelasyonam. San abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Ngam naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, isinamon ni Emily. Panagkuna ka. Kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, Nana Pasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasan ko. Tada bisita ta. Ha? Mina? Floro? Adda ka adagos? Kunak narod kininanang. Ngayaram nakkan ka. Agginusto kayo ngaminan Tanay, bakit akaon? Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, Nana. Umay kami na. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas kumaitian niya. Siyempre, ti may papankadata. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ururnosan min ti amin para iti panagkalay sami. Da ito'y man ti pakasaritaat, ito'y pagayam mo, Floro. Floro, pagayam ko, naragsak da ito'y pakasaritaam. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo, iti babae at talaga aparaken ka. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat manipod iti pagayam ang nagpailingad itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nasingpet ti asawak ngem naglablabesan. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Selma, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na? Ha? Nay. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagado nga minti imot na. Kat kaasimat, iso nga intulod ko. Ha? Ti kunamkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Pagmamat! Dinto pa'y tulungan tinaduma? Si kantukit din? Nairanamot asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay nga min makigiddan ka kankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam dayja Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblat mat. Uston, noan niya laditan ti sasawam, Selma. Makaumamat tingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Mercy. Sige lang! Mapan ka iti ayan na! Huston ko nakmata! Nakababain ka dagiti ka aruba, numangagdaday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Ta saan nga isudat timang pakpakan kanyak? Tadagita ka aruba! Day talaag CCM ti ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makamukan! Dita ka manlangan! Hoy! Rudy! Agsubli ka ditay! Sa dino ti papanam! Ay una yan tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan. Kasanumat nga min, nanang.
Pinanawan nak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pailaang. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang yo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpot ti asawam. Kat awan pilawak kan kuana. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti karubam Si kalati ka na yun nga agpukpukaw ditoy. Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa kan ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagayam sermonan. Nasingpet ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauy-uyong kakankwana. Barsa kampay iti no anyala ditan. Kung kunana. Agbalbaliw ka. Sakbay ang mauma ti asawam kan ka. Hoy, Mercy. Si kagayam day ta sarsarunuak nga agpaspaseksi amagmag na. Ha? Ay, sabagay. Kasta talaga ti insina ti asawa na. Agpa-sexy. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Correction, Selma. Siya tinangisina kanilakay ko. Gaputa sugador kan Bartak. Iso ka di nagsapul kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saa ka di pagimimonam? Iso akasta ti panagsasaom kanyak? Awan sa bali ang makasungbat iti dayta asaludsod mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkurit-ritain. Manutawan mon aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkurit-rit nga rudain. Lakaya kaon, hanggang makita klat ti kuret-ret di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kuret-ret na. Ti agas na dayta ket isem kan katawa. Anya ti sasawam, tatapidot. Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tanukas ta ka kanayon. Mapuno iti kuret-ret tarupam. Wen nga agpaiso. Madlaw dagiti kuret-ret iti rupak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lagtaw-tawanan iti 50. Adda ka matgayaman. Ne, apay day tabag. Papanam. Pumanaw akon dito'y balay. Anya? Nauma akon iti ugalim. Sa nabalay, taawan matanak ta. Iso nga ayos laeng, nga uray panawan ka. Apay! Asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Imanaw talaga. Ti awanan bain. Saan amabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay mo. Panawan na kakanon. Saan amabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida. Nagsarita kami. Kat imbagana no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo taada babae na. Dayta tinalawag. Panawan na ka ti asawam. Gapo iti madi nga ugali kan aramid mo. Saan na kan nga ay ayatan ti asawam?
Wan, kasta ti kunana, nanang. Tada nga min babae na. No kastaman bilang, si kamot la ti aking basol, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam, ngam kanayon mo mo't abuggawan kan barsakan iti no anyala ditan. Isa ka sa nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat nang aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na? Asino a babae, nanang? Jack amaw. Saan ang mabalin? Iti kanito nga agsabat ti dalan mi. Talaga apangatak ti babae na. Agyaman ka nasabat ka dito'y dalan, paritasyo. Apay ka di, mare. Nakita mo ka di, no sa dino ti ayan ni Parim Rudy? Ay, jak mo Apay asap sa pulam. Gaputada babae na. Ay na, mare. Hindi pa lang nga pagat atapam ni Pari Rudy nga da babae na. Amo, mare, nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ti aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan, ngamin, naumakan kan, mare. Ngamin, nagalas mati ugalim kan kwa na. Nagturad kamutan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayat ni Pari Rudy. Iso ano di mo saysayatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw kay ti pamakawan. Kat agbalbaliw kan, Marisalma. Imayak, nanang. Taumay ko ibaga, anaom akon iti anak nyo. Ha? Japon makaanos iti ugali na. Sipod pa'y, nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula akanayon ti husto ti aramid na. Mabalit ka di nga urnusan nyo ti amin, Barok. Namin ano nakasta, nanang. Da kayon tupay nga inana, kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, Jackman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da kuma. Ngam talaga anaum akon kan ni Selma. Jak kayatan ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyo mo't nga idi pala ang akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagiti kaaruba. No kastati ko ng Barok. Ngam sa apay lako tamaurnos yung mutlaang ti amin. Tan umabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang. Kat, sa dino nga ron ti ayan mo ita. Ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron, Barok. Ngam pangaasim kumaa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon yung agasawa. Panagkunak, kat saanan ang maurnos pa'y, nanang. Gaputa talaga na uma akon kan ni Selma. Isu apakawanan dak kuma, nanang. Kasta ti imbaga ti asawam, idi imay dito ibalay. Nauma kanunkan ka, isinanakan. Sa dino kano ti ayan na? Nagawin ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutam ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kayat mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti ibagam da in may ka, Selma? Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan na. Gapo iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kun pagimimunan, Selma. Katapno saan kan nga agemon? Orno sam ngamin day tabagim. Kanayon ka nga agdigos. Agbabanglo ka.
Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Ha? Tapno saan kan nga agim imon. Di ba'y madikan ka? Ipilit mo a karelasyon nak nila kay mo nga uray saan mat. Nakitam laeng anagiddan kami ijidalan? Ipapilit mo nga da relasyon mi? Kwa. Nugastam laeng. Ama nga no isina na kan nila kay mo. Gaputa maung-uman kan ka. Kwa, Mercy. Nagasat ka. Takinayat na ka nila kay mo. Katsaya atam ti panakilangan mo kan kwa na. Tapno di na ka isina. Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan na, paritasyo. Sika kumati ibaon ko ang makisarita kan nila kay ko. Tagsublin ija balay. Anya? Paya siyak. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kwa ngamin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin idi ti katugangak a babae. Iso a mabainak a mapan ija balayda. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan iti balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangak. Paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Ngam awan oras ko iti pangibabaw nam kanyak. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinilakay mo. Apay, anya ti ibagam ta inmay ka? Kwa, nanang. Kasarita ko man ni Rudy nga agsublin ija balay. Amom ka di amas kay kayat ko pay adito'y balay ti pagnaudan ni Rudy nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutwak iti kanan na. Ta ija balayo, iso ti tagalaba, ken tagaluto. Idinto, taadda trabaho na. Pakawanandak ko nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Diyak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso apumanaw kan, bastos a manugang. Ha! Kunamlan asino kalaunay. Ay awan ni Rudy, napan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka dito'y dalan nga agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman agtadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapno anya. Tapno inaldaw nga apa anak. Gapo iti kinasilosam. Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbalbaliwam. Lading itak. Ngam jak kayat ti agsubli iji balay. Natal na ti panunot ko di tabalay mi. Rudy. Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akon kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid kan. Ta sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, ngam imay ka dito ibalay, Selma. Kanagsangsamin ka. Apay. Nanang, di na kon kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanyak nga asawa na. Ay, dayta kat ngamin, tanagalas ti ugalim. Anya ngay garod ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Aging gaita, agnanaid pay lang ti asawak ijay balay dagiti dadakkel na, Mr. Lonely. Siyak itaan ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba mi, iso a mababain akon. Agdanagak, gapo ta mga no isukat na nilakay ko. Tuy pagayam mo, Selma. Agyaman akpagam Selma iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, nuan niya ti inaramid mo, si kamot laang ti aglakam iti ibunga na. Angamala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Taday ta ti amok awagas,
tapno agsublikan ka nilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ti kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.